हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। पिलामाने आज आम पढ़ा पंचम श्रेणी इंग्राजी बहिर पार्ट 2 लेसन 7 वेकअप वेकअप। पाठटी अति सरल और संक्षिप्त भाव में उपस्थापन होती। पाठटी को सहजरे बुझापी भिडटी को संपूर्ण देखंतु। जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करि नथिबे ताहेले सब्सक्राइब कर दियंतु और लाइक और शेयर मध्य करंतु। कमेंट बॉक्स रे कमेंट मध्य दियंतु। वेकअप अर्थ उठ उठ। प्री रीडिंग पे पढ़ा पूर्वर आम देखा देख पिलाटी शोची खटरे। पिलाटी को सकाळू उठेबा किपरि एवं सुंदर सकाळर आनंद नेब किपरि कवि तांक भावना को एठारे दर्शाई। पढ़ा पूर्व जानिबा किछिटा प्रश्न जानिबा। देख डू यू गेट अप इयरली एवरी मॉर्निंग व्हाई नॉट। अर्थ तुम्हें सकाळू शीघ्र उठ कि कहीं उठ कह तो कहीं उठ आउ कहीं न उठ कहीं उठ ना तुम्हें। अच्छा केते जन को सकाळू निद मध्य बहुत लगे उठा अलस्य लगे। अच्छा देख तुम उठ उठ ना ये विषय तुम कह तापर व्हाट कैन यू हेयर एंड सी अराउंड व्हेन यू गेट अप। तुम्हें उठी जावा परे कौन शुणिपार और चारिपाखे कौन सकाळू जिते तुम उठ तुम चारिपाखे तुम उठा पर कौन शुण आ कौन जापर। पाठटी को पढ़ा पूर्व रीड द पोएम साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कविताटा को तुम्हें नीरव पढ़ आउ जो कविता पर जो कम्प्रेहेंसिव क्वेश्चन अच्छी पछरे से तार उत्तर गुड़िक तुम्हें माने देव। ता पूर्व कविताटा को तुम्हें पढ़ाऊँगी तापर तुम्हें ताको नीरव पढ़ तापर कविताटा को बुझ पिला माने। वेकअप वेकअप अर्थ उठ उठ। इट्स ए लवली डे। इट्स ए लवली डे अर्थ कौन पिला माने यह एक सुंदर दिन। लवली माने सुंदर। तापर देख ओ प्लीज गेट अप एठारे कहई ओ दयाकरी उठी पड़ ओ दयाकरी उठी पड़। तापर कौन देछि पिला माने एंड कम एंड प्ले ओ आस एवं खेल। अर्थ एंड आउ आस एवं खेल। तापर देछि द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। अर्थ पक्षी माने गछरे गाउचंती। सिंगिंग माने गीत बर्ड्स माने चढ़ई पक्षी माने कोठे गाउचंती गछरे गाउचंती। यू कैन हियर द बजिंग बीस। बीच माने कौन पिला माने महुमाछी। बजिंग बीस अर्थ जो गुणु गुणु होई गांती से महुमाछी मानू तुम्हें गुणु गुणु करुवा महुमाछी मानू शुणी पार कौटे जितेबाला पक्षी मैंने गचरे गीत गाँव तुम्हें उठिला पर सकाळू सेटा महुमाछी मानू शुणी पार। तापर सेकंड स्टांज रे आछि देख वेकअप 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 माने उठ उठ पुणी आसला आउ थे यह देख इट्स ए लवली डे यह गोटे सुंदर दिन। तापर आसला ओ प्लीज गेट अप पुणी आछि ओ दयाकरी आउर उठ। तापर कौन देछि एंड कम एंड प्ले ओ आस एवं खेलिब मा खेल। तापर आउर देछि इट्स टू मच लेट टू लाई इन बेड। तापर एटी कौन देछि इट्स टू मच टू माने बहुत इट्स माने बहुत डेरी हेई गलानी तुम्हें खटरे बा बिछड़ा रे सोई रहीच। तापर आछि सो हरी अप यू स्लीपी हेड तेणु जल्दी कर। सो हरी अप माने जो शीघ्र शीघ्र हाँ सो हरी अप माने जल्दी उठ आउ तुमर यू स्लीपी हेड तुमर निद शोइथिबा हेड को उठाओ हला। तापर देख एठी देछि थर्ड स्टांज रे देख पिला माने वाश एंड ड्रेस। वाश माने तमे सफा हो जाबा गाधई करी रेडी हो जाओ एवं तुमर लुगापटा को पिंध। वाश एंड ड्रेस माने स्नान करो लुगापटा एंड कम आउट एवं बाहर को आस। एवरीवन इज अप एंड अबाउट समस्ते प्राय उठी सारिलेनी सकाळू। द क्रो द हॉर्सेस एंड द ड्यूक्स एंड द शीप वेकअप। कुआटी एवं घोड़ा गुड़िक बतक गुड़िक और मेंढा माने समस्ते वाकअप हो सारे उठिले बा उठ। एठारे देख पिला माने कविताटा को लिखिचंती सी फ्लेचर। पिला माने पाठटी को आम पढ़िलु एवं बुझिलु। यापर आम देखा आमर पाठ्य आधारित केते प्रश्न उत्तर अच्छी कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍, ହାଉ ମେନି ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଅର୍ଥ ଏହି କବିତାରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି। ଉତ୍ତରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେୟାର ଆର୍ 3 ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍, ଦେୟାର 6 ଲାଇନ୍ସ ଇଚ୍ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଇନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେୟାର ଆର୍ 5 ଲାଇନ୍ସ, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସରେ ଆମର 5 ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଜ୍ ସେଇଂ ୱାକ୍ ଅପ୍ ୱାକ୍ ଅପ୍, କିଏ କହୁଛି ଉଠ ଉଠ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ ପଏଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇଂ ୱେକ୍ ଅପ୍ ୱେକ୍ ଅପ୍। ଦେଖ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ୱାକ୍ ଅପ୍ ଇଜ୍ ରିପିଟେଡ଼୍, ଏଠି ଅଛି ୱେକ୍ ଅପ୍ ଶବ୍ଦର କେତେ ଥର ପୁନରୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଉଠ ଶବ୍ଦଟା। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ ୱାର୍ଡ଼ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଇଜ୍ ରିପିଟେଡ଼୍ 5 ଟାଇମ୍। ଦେଖ ଏଠି 5 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ପଦରେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ଡେ, ଦିନଟି କିପରି ହୋଇଛି। ଦେଖ ଦିନଟି ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଦ ଡେ ଇଜ୍ ଲଭଲି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୁ ଆର୍ ସିଙ୍ଗିଂ, କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଦ ବାର୍ଡ଼ ଆର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରିସ୍, ଗଛ ଉପରେ ବସି ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ବିସ୍ ଡୁଇଂ, ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ବିସ୍ ଆର୍ ବଜିଂ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ଲିପି ହେଡ଼୍, ସେ କିଏ ସ୍ଲିପି ହେଡ଼୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ଲିପି ହେଡ଼୍। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡୁ ଆଫ୍ଟର୍ ଗେଟିଂ ଅପ୍, ୱାଶ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ, ପିଲାଟି ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ଗାଧେଇବ କି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ କି ଖେଳିବ, ତିନିଟା ଦେଇଛି। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର୍ ଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ, ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେ ୱାଶ୍ କରିବ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା କହୁଛି ଏଠି। 9 ନମ୍ବର, ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗଟ୍ ଅପ୍, ବିସ୍, ବାର୍ଡ଼, କ୍ରାଉ, ହର୍ସେସ୍, ଡ୍ୟୁକ୍ସ, କିଏ କିଏ ଉଠି ସାରିଲେଣି, ମହୁମାଛି, ଚଢ଼େଇମାନେ, କୁଆମାନେ, ଘୋଡ଼ାମାନେ, ବତକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏମାନେ ଉଠି ସାରିଲେଣି। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ବିସ୍, ଦ କ୍ରୋସ୍, ଦ ହର୍ସେସ୍, ଦ ଡ୍ୟୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିପ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗଟ୍ ଅପ୍, ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍, 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ କବିତାରେ ତୁମେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ କୁହ ତ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦ ଲଭଲି ଡେ, ସିଙ୍ଗିଂ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ବଜିଂ ବିସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ସେସନ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେସନ୍ 2ର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଆମେ ତ ମାନେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିସାରିଛୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର। ଦେଖ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ, ସେସନ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ। ଦେଖ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚୁଜିଂ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅପସନ୍। ଦେଖ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଠି ସର୍ବାଧିକ 4ଟା ବିକଳ୍ପ ଅଛି, 4ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଦ ପଏଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ସେମ୍ସ ଟୁ ବି, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରିସ୍, ଟ୍ରିସ୍ ହେବ ଏଇ ପାଖରେ, ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ସେଇଟା ହେବ ଟ୍ରିସ୍। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହୁ ଆର୍ ବଜିଂ, କିଏ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲା। ଦେଖ ଦ ବିସ୍, ଏଠି କିଏ ହେବ, ଦ ବିସ୍, ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ହର୍ସେସ୍, ଦ ଫ୍ଲାଇସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଦ ବିସ୍ ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ ପଏଟ୍ ଟକ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦ ପଏଟ୍ କିଏ କହୁଛି ଏଠି, ହର୍ସେସ୍, ଡଗ୍ସ, କ୍ରାଉ ଆଣ୍ଡ ସିପ୍। ସେସନ୍ 3 ଅଛି, ସେସନ୍ 3ରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲିସନିଂ, ଶୁଣିବା। ଦେଖ ୟୋର୍ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ୟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ସ। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ଅଛି ପୋଏମ୍ର। ଦେଖ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଆଉଟ୍, କ'ଣ ୱାଶ୍ କରୁଛୁ, ଡ୍ରେସ୍, ଏପାରେ ଡ୍ରେସ୍ ହେବ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବାଉଟ୍, ଦ କ୍ରୋ ଡ୍ୟାସ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦ କ୍ରୋ ଆଉ କିଏ ହେବ, ଦ ହର୍ସେସ୍, ଦ ଡ୍ୟୁକ୍ସ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିପ୍ ହେବ। ତାପରେ ୱାକ୍ ଅପ୍ ହେବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ପୋଏମ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଟିଚର୍ ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆଲାଉଡ୍ 2 times or more gives example to make the instruction clear। ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ଆଲାଉଡ଼୍ରେ, ମାନେ ଜୋରରେ ପଢ଼ିବେ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତୁମ କବିତାଟାକୁ ଶୁଣିବ। ଶିକ୍ଷକ ଆମର 2-3 ଥର ପଢ଼ିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ତାକୁ ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ଭିତରୁ, ଟେଲ୍ ମି ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଦ ୱାର୍ଡ଼
ୱାକ୍ ଅପ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଆମର ସେଇଟା। ଦ ୱାର୍ଡ଼ ୱାକ୍ ଅପ୍ ଇଜ୍ ରିପିଟେଡ଼୍ 4 times, 4 ଥର ୱାକ୍ ଅପ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଏ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦେଖ ଲିଷ୍ଟ ଦ ପେୟାର ଅଫ୍ ରେମିଂ ୱାର୍ଡ଼। ରେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ସେ ଭିତରେ ଥିବାଟା ଯେମିତି ଦୁଇଟା ପେୟାର ଯେଉଁଟା ଯୋଡ଼ି ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଶବ୍ଦ ସମାନ ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଆର୍ ସେମ୍, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ସମାନ ଆସୁଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଡେ ପ୍ଲେ ହେଉଛି, ତାପରେ ବେଡ୍ ହେଡ଼୍ ହେଉଛି, ଟ୍ରିସ୍ ବିସ୍, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିସେନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଫଲ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ ଯାକ ସତ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ଯାକ ମିଥ୍ୟା। ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରିସ୍। ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗଛରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ କି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ। ଏଫ୍ ତାକୁ ଲେଖିବା, ଆମେ ଫଲ୍ସ ଲେଖିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦ ବିସ୍ ଆର୍ ବଜିଂ। ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲେ କି, ୟେସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ହଁ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା ଏଠି। ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଭଲି ଡେ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଭଲି ଡେଟା ଏ ପୋଏମ୍ରେ କ'ଣ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା କି ନା, ଏଠି 2 ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥରେ ବୋଲି କହିଛି, ଏଠି ଫଲ୍ସ ହେବ। ଏଫ୍ ଲେଖିବା ଆମେ, ଫଲ୍ସ। 4 ନମ୍ବର ଦ ସ୍ଲିପି ହେଡ଼୍ ରିଫରେସ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ବେଡ଼୍। ଏଇଟା 4 ନମ୍ବରଟା ହେବ ଟ୍ରୁ, ସତ୍ୟ ହେବ ଏଇଟା, ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ଦେର୍ ଆର୍ 3 animals and 2 birds described in the poem। ଏଇଟା 5 ନମ୍ବରଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ତେଣୁ ଫଲ୍ସ ଲେଖିବା ଆମେ। ସ୍ପିକିଂ ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ୱାକ୍ ଅପ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଲଭଲି ଡେ ଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଇଟ୍ସ ଟୁ ମଚ୍ ଲେଟ୍ ଟୁ ଲାଇ ଇନ୍ ବେଡ଼୍। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ସେସନ୍ 4କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସେସନ୍ 5ରେ ଅଛି ଦେଖ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଏ ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଏ ନମ୍ବରଟା କରିବା, ୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା। ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ହୁଇନିଂରେ ହର୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ସୁଇମିଂରେ ହେବ ଡକ୍, ସିଙ୍ଗିଂରେ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ଆଉ ବାର୍କିଂରେ ଡଗ୍ ହେବ, ଡାନ୍ସିଂରେ ଗାର୍ଲ ହେବ, ବଜିଂରେ ବି ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଅଛି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଚିଂ ମେକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦ ହର୍ସ ଇଜ୍ ହୁଇନିଂ, ମିଳାଇ ସାରିବା ପରେ ବାକ୍ୟମାନ ଗଠନ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦ ହର୍ସ ଇଜ୍ ହୁଇନିଂ। ଦେଖ ହୁଇନିଂ ଆଉ ହର୍ସ ମିଶିଥିଲା, ତେଣୁ ହର୍ସ ଇଜ୍ ହୁଇନିଂ ହେଲା। ତେଣୁ ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସୁଇମିଂ ଆଉ ସୁଇମିଂ, ଦ ଡକ୍ ଇଜ୍ ସୁଇମିଂ। ତୃତୀୟଟା ହେବ ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ସିଙ୍ଗିଂ। ଚତୁର୍ଥଟା ହେବ ଦ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ବାର୍କିଂ। ତାପରେ ହେବ ଦି ଗାର୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ତାପରେ ହେବ ଦି ବିସ୍ ଆର୍ ବଜିଂ। ଦେଖ ସି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେ ଦିସ୍ ଗେମ୍। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମାନେ ଅକ୍ଷର ବକ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଏ ଅକ୍ଷର ବକ୍ସରେ ଆମେ ସେଟା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଦେଖ ଯେମିତି ତୁମର ଗୋଟେ ହର୍ସରେ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସେଠି ବି ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ଆମେ ହର୍ସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିସ୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଡକ୍ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଫକ୍ସ ହେଇପାରିବ, କ୍ୟାଟ୍ ହେଇପାରିବ, ହ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, କାଉ ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଡି ନମ୍ବରରେ ଆସିବ, ନାଓ ୟୁଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଭଳି ବାକ୍ୟମାନ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଦ କାଉ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ ମିଲ୍କ ଏଭ୍ରିଡେ, ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବରରେ କାଉ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଆମେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଡକ୍, ଦ ଡକ୍ କ୍ୱାକ୍ସ। ବିସ୍ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ହନି, ଆମକୁ ଦିଏ, କ'ଣ ଦିଏ, ମହୁ ଦିଏ। ଦ ଫକ୍ସ ଇଜ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମିଲ୍କ। ଦ କାଉ ମେକ୍ସ ଅଜ୍ ଅନଟିଡି ନେଷ୍ଟ। ଦ ରେବିଟ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ବରୋ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେସନ୍ 4 ଇରେ ଆରେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ସେମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ରେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ୱାକ୍ ଅପ୍, ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଅଛି ସେମିତି ଦେଖ ୱାକ୍ ଅପ୍, ଡକ୍ସ, ଡେ, ଟ୍ରି, ଫ୍ରକ୍ସ, ଗେଟ୍ ଅପ୍, ଏବାଉଟ୍, ପ୍ଲେ, ବେଡ୍, ଆଉଟ୍, ବିସ୍, ହେଡ଼୍, ଏମିତି ଅସଜଡ଼ା ହେଇକିରି ଅଛି। ଦେଖ ୱାକ୍ ଅପ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ହେଲା। ସେମିତି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଡେ ପ୍ଲେ ହେବ, ଡ୍ୟୁକ୍ସ
ଡକ୍ସ ହେବ, ସେମିତି ଟ୍ରିସ୍ ବିସ୍ ହେବ, ତାପରେ ହେଡ୍ ବେଡ୍ ହେବ, ଏବାଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେସନ୍ 4 ସରିଲା ଆମର। ସେସନ୍ 5 ଦେଖ ୟୁସେଜ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଏ ନମ୍ବରରେ। ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲାଇକ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍, ୱାକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହରି ଅପ୍। वी कैन यूज द स्मॉल वर्ड आफ्टर सम वर्ड्स। देख कवितार तुम देखुच गेट अप, वाक अप, हरी अप एमती भाई शब्द देखिपार तुम यही छोटिया शब्द गुड़िक अप को लेकर व्यवहार कर देख केतेक शब्द पर व्यवहार कर देख तले दि जाइए शब्द गुड़िक आम अप लगे कर। देख पिला माने गेट प्लस अप अच्छी समान गेट अप है सेमती हरी प्लस अप हम से पाखे हरी अप हम, वाक प्लस अप हम वाक अप, लुक प्लस अप हम लुक अप, पुट प्लस अप हम पुट अप। देख पिला माने पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द सेकंड स्टैंजा। देख यू कैन सी देख ये पदरे क्यों जगह एक्सक्लेमेशन पॉइंट मार्क दिखाई, तापर कमा, फुल स्टॉप, को जगह कलम सेमिकलम ए सब गुड़िक मुझे दूसरी। देख साइड्रे वाकअप जगार दि जाइए विस्मय सूचक, तापर एमती सब जगह कौटे कला कमा सेमी मुझे दूसरी। देख पिला यापर आम सेसन 6 को आसवा। देख सेसन 6 रे अच्छी 7 नंबर राइटिंग। देखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये प्रश्न गुड़िक उत्तर देवा। आम तो आलोचना कर प्रश्न गुड़िक सब। एक नंबर अच्छी हु आर सिंगिंग, व्हाई आर दे सिंगिंग, किए गीत गाँव से कहीं गीत गाँव। द बर्ड्स आर सिंगिंग, सिंपल आंसर, दे आर सिंगिंग एज इट इज ए लवली डे आफ्टर द समर। सेकेंड नंबर हूँ व्हाट आर द बीस डुईंग, मधुमाछी गुड़िक कौन कर। देख द बीस आर बजिंग। तापर 3 नंबर हूँ व्हाट विल द चाइल्ड डू व्हेन इट गेट्स अप। देख पिलाटी उठला कौन करुँची, आफ्टर गेटिंग अफ द चाइल्ड विल वाश ड्रेस एंड कम आउट टू प्ले। आईवी अच्छी हु हैव ऑलरेडी गॉट अप। देख पिला किए उठी सारे, द बर्ड्स, द बीस, द क्रो, द हॉर्सेस, द ड्यूक्स एंड द शीप ऑल हैव ऑलरेडी गॉट अप। यहाँ पर बी नंबर देख गिवन बिलो आर द लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, दे आर नॉट इन ऑर्डर, रीराइट देम इन ऑर्डर। देख एगुड़िक क्रम अनुसार ना, जो पद गुड़िक अच्छी से गुड़िक आम क्रम अनुसार लिखा। देख पिला माने पद गुड़िक क्रम अनुसार नाला, आम पद गुड़िक सजाई लिखिलु। देख सब यापर आम सेसन 6 सी नंबर देखा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस लाइक द एग्जांपल गिवन बिलो। ये जो तले दि जाइए से वाक्य गुड़िक उदाहरण भाई पुणी थे लेख। देख इट्स ए लवली डे, इट्स ए लवली डे कौन हम ये, इट्स ए ब्यूटीफुल गार्डन अच्छी तो गार्डन इज ब्यूटीफुल हम। इट्स ए यूजफुल बुक्स, द बुक इज यूजफुल। इट्स ए अट्रैक्टिव साइट, द साइट इज अट्रैक्टिव। इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम, द गेम इज इंटरेस्टिंग। तापर इट्स ए मॉर्निंग इज फाइन। यहाँ पर आम डी देखा, ऑर्डर द फॉलोइंग लाइन्स टू गेट ए स्टैंजा, देन एड टू द पोएम इन द राइट प्लेस, रीराइट द पोएम, यू कैन सी द पोएम एंड यूज पंक्चुएशन मार्क्स। देख ये आम विरति सूचक चिन्ह व्यवहार करवा कौन पाई। देख धाड़ी अनिक क्रम अनुसार ना, क्रम अनुसार लिखा सठिक भाव में जोग करवा, कविताटा आउ थे लिखा। हरी अप इट्स टाइम टू प्ले, दे विल प्ले ऑल डे, वाक अप यू लेजी बॉय, गेट अप एंड कम टू प्ले। एठारे हम देख एठारे कौन हम, वाक अप यू लेजी बॉय हम प्रथमे, तापर गेट अप एंड कम टू प्ले हम द्वितीय, हरी अप इट्स टाइम टू प्ले हम तृतीय, दे विल प्ले ऑल डे। आम टोटाल स्टांजा को आम सजेक लिखिलु पिला माने। यापर आम सेसन 7 आलोचना करवा। 8 नंबर अच्छी मेंटल टॉक अच्छी। देख पिला माने मेंटल टॉक अर्थ मन को आम कह, मन को मन आम जो भाविबा कहवा। इट्स ए लवली डे, लेट्स प्ले एंड एंजॉय। यह एक सुंदर दिन, यहाँ किपर आम उपभोग करवा, आनंद नेबा यार से विषय आम मन में भाविबा। तापर अच्छी 9 नंबर अच्छी देख लेट अस थिंक, आम निजे चिंता करवा। चिंता करवा कौन चिंता करवा, शुड वी ओनली प्ले ऑन ए लवली डे। आम एक सुंदर दिन में खेल खेलिबा कि से विषय आम चिंता करवा, आम सुंदर दिन में कि खेल खेलिबा से विषय चिंता करवा। पिला माने आम मेन लेसन लेसन 7 वाकअप पाठटी को सहज और संक्षिप्त भाव में पढ़ीचु। बर्तमान मेन लेसन ये लेसन 7 पाठरे फॉलोअप लेसन अच्छी। फॉलोअप लेसन ए डे फॉर यू, ए डे फॉर यू को आम आमर परवर्ती वीडियो रे देखा और बुझा। आशा करुँची पाठटी को तुमे माने सहजरे बुझीपारिथिबो। यदि पाठटी भल लगी थाए ताहेले लाइक करदेव और शेयर और कमेंट मध्य करदेव। रहिली, थैंक यू।